e whaatalafa atu I le whaafonga mai mo mai e pa ia si utatu tunu mai lava I ona au se ia o atu I ona iu whaamaloa le tai whaafitai fo I le Soifua Mālōlōina I le whaafonga mai ma le whaafonga sila mai mo mai si utatu tunu ia e le ngata I Samoa nei ia I ei fo I tawhinga ia o loo mau mai fo I tunu mamao tātou whaasalaunga ia mai Samoa nei o le aso se fulufitu le nei o Fepuari o le aso tofi le nei Samoa nei ua taumawhai atuai ia le Kalame ia mo se update mai fo I tātou Komiti ia e tusa o Ngāruenga o loo whaangaio I nei ia mo le pui ngalama o si tātou tunu mai le whaamai o le Koviti sfuiva ia e manatu fo I wa mae'a o na sila le tunu ia I le saunoanga mai taitai o le malo pe o na alo iai ia fetuna inga o tātou la sanga mo le puinga po tātou alert levels for COVID-19 ia o mai ona saunoa whaamalama iai ia le fionga I taitai o le malo fionga I palmia I le nā vaiaso ia o tātou o ese mai iai le la sanga lo na lua sa tātou iai po le orange ia o lea ua alu le nei vaiaso tali ato le vaiaso talu o na se mai tātou la sanga mo le puinga mai le whaamai I le la sanga no mela mua po le level 1 po le lanu sama ia ma ua taoto fo I tusai ia ma tātou polo inga o pavao I lalo le vaenga tasi o 5 ma le tasi ono le whaavae o le malotu o tasi u Samoa ia pavao ia po tulanga fo I puinga e pe ona whaatulanga I lalo o le la sanga mua po le level 1 ia le manatu ia se I whaafonga mai tātou tunu I sina update o tulanga o taoto I nei ngā ruenga ia mai sea I le tulanga o iai tātou pasese sa whaanofoase'a ia I le malanga o Januari sefuluiva whapea fo I tātou pasese whaanofoase'a talu mai on tau no mai le waalele I le aso to na inte nei na lele mai Niu Sila hau ina mai ai le to alua se lau fitulua o pasese mai Niu Sila ia mai peo mo ai whailo atu I le aso ngafua o le vaiaso nei I le mai ai o latou suenga mua manuia uma I latou ia e le isi nani e SIAMA ai manatu ia la fotuia I le fionga I whaatonusiri to wha lausa Dr. Naseri ia e sa noa I update ia o whaafonga mai fo I siu tātou tunu I tūlanga o iai tātou pasese whaanofoase'a ia a se tala fo I mo I latou sa maua le AFIA pe ona iai tolu sultasi I le tūlanga ua taotoa I le nei taimi ia la fotuia le fionga I whaatonusiri whaafonga mai siu tātou tunu tai lau sunga ne tai whono whaamano tupo I le tapua inga le tātou atunu e ne whaingo whiena tapua inga ia manatu no e ati li lilo lava le tapua inga le atunu o no solo manuia pea ia le whaamoemoe ia pei ona iai tapenanga ai meise le nofo vai ai o tātou pasese ia na AFIA I le SIAMA o Koviti sfuruiva e o mai I le aso anafi ma nei toi tolu ia pasese ia toi nei pasese ia o le ua whaadua o ngā test o negativa e o ngā tutuunga ia mo te whaia se donga e kai kolu negative test mātou tatonuina lea ua sefe mo Republic ia na release a toi lei tua I aiga o tolu lea ua taidua la test negative o le ia le whaamoemoe tai awa ena toi alua isi whai ngā test a negative ai lo ia whapero fo i ona te aitua a le tō tele mai latou mo pasese ia ka positive ia na amata no tua o le Soifua ia le sa le sorua tala tonafi sa te aitua ia stasi o tōrua pasese ma le close contact tasi na negative mai ai taimi uma nei ia na toi ai lo ma le tōru lea
pe ona na sila fia ese uma taimi no ai tua wa ese foi taimi na mau ai ia na fai tau e foi leo aso ia ma fa pe ona fai ala ko test fua ile umi o lo ai ia ma taimi ra ai to ela tolu nei latou a se ata va ia le nga i ruma e ele la ngona o atuta ia lo fa tu ma wina pe na negative la ko test ia ona tu lo le va no la o il fale o tausi soifua ia maenga o le tanga renga ne sa maua fo il SIAMA o no le au nanga i o no iei peiton o to whae latou o lea fo ua nekati ia o no lele uma le itua le vaenga lea ia e uma lo itua ia o toi tesu uri hoi lea a nekati whaase e fo leo latou la le latou fe latou no fo e leo ia inga ana nofo pea i tonu mo le sifitu suwasa ai baba i tu fufuanga na ngana nga inga tatu pasese o pasese Sila ia o tua nga test o taimi mo mua ina o tau no mai wala valele ia le sao o mai nei se siwa ia te fai foi leila so lua ia le foi fa mawina e deo ia lava se si o maru i le Koviti suliva ia o ina ne va ai pe iai fa nga solonga i luma i tape nei no tatu malanga manatua ia o no Niu Sila fo i vai a Niu Sila e mo ia la pepesi ai le imanosi pe fo ia stadia e nara fo idea ne pe to fide mo malaga nei mai Australia a stala fia fo le man mato vai o lo tala fia unga ngaruenga ia fai ngaruenga sa fua ia ma results nei ia na mato anticipating a pe o atu da so se fulu a solo to ana amata o negativis e wa to tolu to fai la to na mena ta mo lunga e si mengo CT values e mo e positive mo lunga values mato ai yeah most likely are historical cases ya langa lai positive tenga tano mato fa malo na mina le tunu ai fai ngo fia pe fa pe lai positive ya le va foi lana na mo mo ate ai tua wa na mo foi negative la to o le fanga soronga na tatu wa nei wa la le tono Niu Sila lo no fo va ia nei ya le solo le ya fai ngo ka ho tests ma ne ei lava se fa fitau di tu lai mai talo nta no mai le va ile so nai tene ya ma salo se tala la to mai na asunga te telefono mo le fa fonga mai ko to tunu ya avatu al fa malo ma le no tu fa tai tal sanga ni man tapo ngadi lo ya solo MANUIA ya tatu fa mo Ja, hallo, aftai. Sao no fo ili. Ba ton siri fa fo mai fo tatu no. Ja, o e manatua o se tala fifia. Tulanga ile MANUIA i o to tele i lantou to tolu sfurutasi sa AFIA. Ja, o fa fo mai le no i o to tele ya o le o MANUIA ma o fa pena fo na to atu lantou i o lantou aiga. Ya ai fa pena fo i lau whainga luenga to tele al malo sa fa no fo se el vaiaso te nei e pe na sila fiele to no se lau fast fulu on tupo i latou sa fa no fo se o se tasio o tulanga fuanga le tanto komiti taimi ai le Soifua Mālōlōina ina ia mautinoa ia o i latou sa sili na talata ia i tono o i latou sa taunu mai ia i tatou o li'i te mai tai fo mai tau soifua o le customs o le immigration ia o le port health e whapea fo i ma le quarantine ma le vaenga le Samoa Airways sa servicinga tatou waalele i taunu mai ia se lau fulu i latou sa whanau fo i sea ia o le fo i la ua tea umaitua ia i latou
ia ai toi o Avitāvale ma i latou fo'i o le team a le health o lo'o whaangai o ia tātou siaki mo tātou pasese o lo'o iai nei. Ia, o se tala atu lea i pa ia o le tunuu i whaafonga mai o tūlanga i tātou malanga. Ia, o lo iai le tūlanga i fuafuanga e whetutu na i lava e le o lo tāwhia lava e pio na iai le whaiunga kabineta ia tātou malanga o mai iai lātou mai Australia mo nei taimi. Se i vanga nā ai malanga o lo o mai au inai a tātou tama whanau ia i lātou Matāgaluega ia i so tutoe o Fepuari whapea fu i amati o le fuafua mai Niu Sila ia o le fo i e fuafua ma fitu nai ma ave fo i mo se finangalo o kabineta ia ina ia mawhai lava o na mulmul ta ia tātou ta i tolu vaiaso lea e a fo i e vai tātou quarantine o ina lusu tasi aso ina ia mawhai lava o na maua le vāsanga lea ia me se ai capacity e tono tātou quarantine site no na winga la o le ua iai le fuafuanga maonia fo i le kabineta o le isia tātou malanga ua fuafua mai i le aso ono mati no na winga tolu vaiaso ia mai le vaiaso le ante nei e taunu mai le malanga e mai iai tātou tangata ia ai iai isi malanga ua fuafua ai o malanga e ave tātou tangata e le tangata e mai ai mai se lau Matāgaluega ai pauna le repatriation flight lea ua whaamautu mai ia e fuafua mai i le amatanga o mati i le aso ono ia e whaafonga mai le tunoo ia o sina update lea mo le tātou Galuega ia me se foi ia o lo whaau pēn tu ina atu whaamtalanga i tātou aiga whaasalalau ia ina ia longo puia li i pēn pa i o si tātou tunoo